Pozdrav ljudi, vi gledate kanal Life Trikovi i danas vam predstavljam top 3 stvari koje možda niste znali o Brawl Starsu. Na prvom mjestu imamo fudbal u special eventima. Ne znam koliko vas to nije znalo, ali možete da šutirate loptu sa velikom daljinom ako upotrijebite ulti, a evo i kako to izgleda. Druga stvar je kada je Jessie prvi put bila dodata u igru, mogli ste da healujete njen turret sa običnim abilitijem. Nisam mogao da pronađem više informacija o tome na internetu, tako da ne znam da li je to bio bug ili je stvarno radilo, ali uglavnom to sada ne funkcioniše. Na trećem mjestu imamo jednu stvar iz Clash Royala, a to je skriveni logo Brawl Starsa u areni 11. To možete jasno vidjeti kada se završi battle, a evo i kako to izgleda. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, pretplatite se na kanal Life Trikovi, bacite like i uključite zvonce jer mi je trebalo dosta vremena oko njega. Pozdrav! It's delicious.